Wilujeng anjing baraya-baraya ketemu di jeung Herman di channel Mansub channel. Enak ganlong pelajar tilu si Makdun, si Rongeng jeung si Jagur. Perjalanan ya karena menuju Gunung Pasir Tulang. Gunung Pasir Tulang. Alhamdulillah dulur anginna. Oh, anginnya agak dulur. Lumayan lah, mudah-mudahan di apa namanya teh diberi kebahagiaan ya dulur peleceran Pasir Tulang. Dulur tersambung di atas ya, sambung di atas. Aduh, gede lur deh, jangan dulu. Bah, bentar. Nah ini dulur yang naik si Matun dulur. Ronggeng ada perubahan suara. Dan ayo kolecer Mang Ajis dulur tak warna berem. Aya dua genep ya Mang Ajis. Kegenepannya. Pokok nama Oyak gitu poin. Oh iya gayu mah dulur. Nyantaukan lagi. Ayo. Iya mah. Brak lagi dulur. Ayo. Matun
acel-acelangan letik. Ngaranna saya, ngaranna Can. Can, cakap panggil ngaranna. Bubur lila, beureum bubur hideung. Si Ahok ieu si Ahok. Ya, oke dulur. Kepian di mana Klecer? Nyan di rumah apa ngulikeun? Ngulikeun. Ntar dengar halus sih nama. Orang mana? Sok di Cibodas. Aya.